1, 2, 3, si sente? Buongiorno, benvenuti a tutti. Porto il saluto della Regione del Veneto come consigliere regionale e del Consiglio regionale. È con grande piacere, anche con autentica commozione, che oggi diamo il benvenuto a Boris Zabarko, il professor Boris Zabarko, che ci onora con la sua presenza. E non è solo un fatto di presenza, perché ci porta anche la sua testimonianza, una testimonianza di sofferenza, una testimonianza di sopravvivenza legata alla tragedia della Shoah. Oggi abbiamo anche il piacere di avere qui con noi il rabbino capo della comunità di Venezia, il Rav Alberto Sermoneta, grazie. E abbiamo anche il dottor Stefano Ferrarese, che è presidente della nuova UDAI. Grazie per essere qui con noi oggi. Ringrazio anche tutti voi per questo momento, che è un momento straordinario. Rientra nel ventaglio delle iniziative della Giornata della Memoria, sono state molteplici. Oggi possiamo dire che si arriva un po' alla chiusura e lo facciamo appunto con un evento che ha dei tratti straordinari, dovuti al fatto che abbiamo con noi una persona sopravvissuta che ci può raccontare, e purtroppo il tempo sta andando a ridurre drasticamente coloro che possono narrare quanto hanno vissuto. E poi è straordinario perché il professor Boris Zabarko proviene da una terra che adesso è particolarmente martoriata, che è la terra d'Ucraina. E allora ce l'abbiamo qui con noi oggi, e per questo io devo ringraziare la professoressa Edda Fogarollo, presidente dell'Associazione Cristiani per Israele Italia. È una cultrice di storia della Shoah e è riuscita ad intercettare, ad individuare questa figura così importante e a condividerla con noi oggi, e quindi ringraziamo di vero cuore perché sta condividendo una passione e un amore profondo per la storia e per quanto nella storia ha contraddistinto i momenti tra l'altro più tragici. Il professor Boris Zabarko nasce nel 1935 in terra di Ucraina, in una località vicina a Kherson. Adesso incominciano ad essere familiari questi termini geografici, purtroppo, nostro malgrado. E ha vissuto ed è stato vittima della furia nazista. È presidente di un'associazione che narra, racconta e rammenta quanto hanno vissuto gli ebrei a seguito delle persecuzioni, e ha ottenuto dei riconoscimenti importanti per il grande lavoro svolto anche di recupero delle storie dei sopravvissuti. Boris Zabarko è stato anche autore di articoli e di libri pubblicati in vari paesi, in Europa, ma negli Stati Uniti, in Israele, e questo per divulgare, per trasmettere. Una cosa che mi ha sempre impressionato molto è che i nazisti utilizzavano dei termini per indicare determinate azioni tecnici, termini assettici. Parlavano di risoluzione finale, quasi per sgravare della responsabilità, della gravità, dell'umanità di quello che loro stavano facendo. E allora noi oggi invece, grazie alla presenza di un sopravvissuto, riportiamo le parole che hanno il loro valore. Ecco l'importanza della memoria, del raccontare, ed è il fatto di utilizzare le parole da parte di coloro che sono sopravvissuti e che possono dire esattamente, con il giusto carico emotivo, umano, quello che loro hanno vissuto. Nella cultura classica le parole avevano un grande potere, che era un potere di realizzare, cioè le cose esistono se vengono nominate,
Se le cose non vengono nominate, non esistono. Ecco perché vanno raccontate. Allora lo sterminio, che era questo l'obiettivo, in realtà è stato un tentativo di sterminio, perché finché abbiamo persone che lo raccontano, dimostriamo che non è stato portato a termine. E allora questo significa che c'è vita e che c'è la possibilità comunque di andare avanti. E con questo, visto che la storia è sempre magistra vite, noi cerchiamo di trarre conoscenza e trarre anche quel patrimonio di sapere che permette a noi di guardare e di leggere la realtà. E allora grazie veramente di cuore, cedo la parola alla professoressa Fogarollo che introdurrà in maniera più approfondita l'argomento che andremo a trattare. Grazie. Grazie a tutti voi, grazie alla consigliera dottoressa Elisa Venturini per essere così sensibile a questo tema, grazie al dottor Brocca del lavoro che ha svolto di connessione e grazie molte a tutti voi. Uno speciale grazie va a Rav Alberto Sermonetta con i suoi accompagnatori, grazie di cuore veramente. Non tolgo tempo perché voglio lasciare molto più tempo al professor Zabarco, voglio dire solo un paio di cose per entrare dentro alla storia. Effettivamente quello che ha detto la dottoressa Elisa Venturini è tutto vero. La soluzione finale voleva dire proprio eliminazione totale di tutti gli ebrei in tutti i territori dove arrivavano i nazisti. Ma nel caso dell'Ucraina è una storia particolare perché l'eliminazione è avvenuta prima della soluzione finale, iniziata nel 1941. Noi sappiamo che dopo l'alleanza fatta tra Hitler e Stalin con l'accordo di non belligeranza Molotov-Ribbentrop del 1939 ha permesso questo accordo e anche altre cecità storiche dell'epoca hanno permesso alla Germania di estendersi, di occupare i territori della Polonia, prima Polonia occidentale. Successivamente, dopo nemmeno 2 anni, il 22 giugno 1941 il patto viene rotto tra la Russia e la Germania e c'è l'invasione con l'operazione Barbarossa. Dal 22 giugno 1941 l'avanzamento delle truppe naziste con tutti gli alleati che si sono accordati andranno sempre di più verso l'est Europa per occupare la Mosca, la capitale, per occupare Leningrado e Stalingrado, quindi tutta l'area sovietica era sotto mira dei nazisti. L'Ucraina è una storia particolare, difficilissima anche da narrare, perché era tra la Polonia e la Russia e quindi man mano che le truppe naziste arrivavano non c'era bisogno di forni crematori perché era un lavoro enorme, non c'era bisogno di camere a gas, bastava avere un terreno, scavare e lì i corpi venivano buttati, anche vivi, feriti vivi. Tutte le fosse comuni dell'Ucraina piangono i suoi morti, perché l'Ucraina è una terra di fosse comuni. Noi come cristiani per esempio abbiamo fatto dei viaggi di volontariato istruttivi, culturali, ma anche di aiuto alle comunità ebraiche lì. Le comunità ebraiche in Ucraina, fin prima della guerra, perché poi durante la guerra non siamo più tornati, fin prima della guerra erano poverissime. Con Cristiani per Israele e Ucraina preparavamo proprio dei pacchi, delle borse enormi di cibo per portare nelle varie comunità ebraiche. Quindi abbiamo viaggiato in Ucraina, nord, sud, centro e poi in particolare uno degli ultimi viaggi è stato Odessa. Voglio raccontare soltanto qual era l'operazione. L'operazione era questa. Si arrivava in Ucraina, la terra pianeggiante, molto verde, era molto utile per far scavare fosse alle vittime e poi venivano seppelliti semivivi perché era la Shoah delle pallottole, proprio perché venivano usate le pallottole. Quindi bisognava anche risparmiare. Qualora uno era ferito, se non riuscivano a ucciderlo, andava buttato dentro con gli altri. Abbiamo la testimonianza di Babi Yar, che è il simbolo, ma tutta la terra dell'Ucraina è piena di fosse comuni.
anche a Odessa, che è la parte sud, dovunque l'Ucraina piange i suoi morti, dovunque l'Ucraina è una terra piena di vite sottoterra, di vite perdute, di vite distrutte, di vittime della Shoah, a cui non è stato dato nome, non è stata data un'identità. A Babi Yar, che è l'esempio un po' come noi, Auschwitz, Babi Yar è l'esempio per l'Europa dell'Est, in soli 2 giorni questa fossa gigantesca ha contenuto 33.771 vittime, di cui alcuni non si sa il nome. E i testimoni che hanno visto, perché poi è stata fatta franare la collina, il burrone poi è stato fatto franare per coprire le vittime, si muoveva la terra per giorni. Queste sono le testimonianze russe, in lingua russa, dove dicevano: siamo passati davanti a Babi Yar, abbiamo visto ogni giorno nei 2 giorni camion arrivare, scendevano donne, bambini, non importa l'età, venivano buttati giù, sparavano, ma i bambini che non erano degni di avere una palottola venivano lanciati vivi come una palla, come un pallone, e lì agonizzanti si sono mossi per giorni. Queste sono le testimonianze di russo che abbiamo trovato nelle varie ricerche. Ma Babi Yar è l'esempio, per non parlare di tutto ciò che è accaduto. Ogni passo c'è una fossa comune. A Odessa, fosse comune ovunque, siamo nella parte sud. Dovunque, perché? Per esempio la parte che riguarderà il professor Zabarco è la Transnistria, la parte in cui i rumeni, il governo rumeno Antonescu, ha volontariamente dato la sua collaborazione. E quindi questo territorio, ceduto da Hitler in onore dell'amicizia e della non alleanza alla Russia, perché poteva la Romania allearsi alla Russia e fare guerra a Hitler e ai nazisti, anzi l'alleanza con Hitler, Hitler gli donerà un territorio dell'Ucraina che prenderà nome Transnistria. In Transnistria avremo i rumeni che applicheranno un sistema, che adesso il professor Zabarco dirà, applicheranno un sistema di morte e di uccisioni diverso di quello accaduto dove c'erano i nazisti, ma morte per fame, cibo avvelenato e altre cose. Un'altra cosa molto seria è stata Odessa. Odessa invece aveva le 2 parti, i nazisti e anche i rumeni. Quindi noi abbiamo un territorio misto, un territorio di conflitto totale e di tanti morti, tante fosse comuni. Io ho incontrato il professor Zabarco in uno dei viaggi, era la nostra guida di Babi Yar, e lì l'ho incontrato e da lì è nata la nostra amicizia. E ora passo la parola, perché lui è il più alto rappresentante della storia dell'Ucraina, della storia della Shoah dell'Ucraina, e abbiamo l'onore di averlo qui. Grazie, consigliera Elisa Venturini, grazie. Gentile dottoressa Venturini, Глубоуважаемый главный раввин Венеции, gentile rabbino, глубоко уважаемый раввин gentile этого rabbino замечательного города Венеции di questa bellissima città di Venezia и вашей еврейской общине. e la comunità ebraica di Venezia. Дорогие друзья, Cari я amici, приехал из Украины. sono venuta qui dall'Ucraina. Мы отмечаем очередную годовщину того события, которое произошло свыше 80 лет тому назад. Дню памяти жертв Холокоста. Adesso siamo qui per un'altra giornata della memoria. Сколько лет? Простите. Не понял. Что вы говорили? Сколько лет? Достаточно. Okay. Да.
по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в мире в эти дни отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Seguendo la decisione dell'Assemblea Generale dell'ONU, in questi giorni è la giornata della memoria delle vittime di Olocausto. Вспоминают преступления Второй мировой войны, Si ricordano i crimini della Seconda Guerra Mondiale, которые мне, к сожалению, пришлось пережить в детстве. gli eventi che ho purtroppo vissuto nel mio passato. Сейчас, в конце жизни, я опять переживаю события войны. Adesso, quasi nella fine della mia vita, di nuovo sono vittime di un'altra guerra. Но если во время Холокоста была цель уничтожить всех евреев, и эта программа выполнялась, а евреи были одиноки, и весь мир смотрел и не помогал, ничего не делал, Ma mentre durante l'Olocausto l'obiettivo principale era di uccidere tutti gli ebrei e noi eravamo lì da soli, то сейчас, слава Богу, Украина не одинока. adesso, grazie al Dio, non siamo soli. Она борется с агрессией, российской агрессией, при помощи тех людей, которые на стороне правды, на стороне света, на стороне мира. При помощи вас, дорогие друзья, жителей Италии, жителей Америки, Великобритании, Германии, Польши и других стран. Adesso l'Ucraina combatte assieme col supporto degli altri paesi, dei paesi nostri amici come l'Italia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti. И поэтому мы, те, которые выжили в Холокосте, еврейская община Украины и весь народ Украины сердечно благодарны вам, людям, за ту помощь, которую вы оказываете нам сегодня в борьбе за нашу свободу и за нашу страну. Dunque noi, il Comune Ebraica dell'Ucraina, come anche i cittadini ucraini, vi ringraziamo molto per l'aiuto e il supporto che ci state dando. Несколько слов об украинской еврейской общине. Parlo un po' della comunità ebraica in Ucraina. До 1939 года, до начала войны, Второй мировой, в Украине проживали 2 миллиона 500 тысяч евреев. 2 миллиона 500 тысяч евреев проживали в моей республике в Советском Союзе. Prima che iniziasse la guerra, nel 1939 in Ucraina abitavano 2.500.000 ebrei. Больше было только в Польше и в Соединенных Штатах Америки. Solo Stati Uniti e la Polonia avevano le comunità più grandi. Потом был пакт Молотов-Риббентропа, о которой профессор Эда говорила здесь. Dopo c'è stato il patto di Molotov-Ribbentrop che ha menzionato prima il professoressa Fogarolo. И Польша была разделена, восточная часть Польши с евреями перешла на территорию Украины, и было в 1940 году по этому пакту присоединена Буковина и Бессарабия. Seguendo la divisione della Polonia dopo il patto di Molotov-Ribbentrop, la Polonia è stata divisa e la parte est della Polonia è diventata la parte dell'Ucraina con Bucovina e Bessarabia. И евреев в Украине стало 2 миллиона 700 тысяч. È aumentata anche la quantità degli ebrei in Ucraina, sono diventati 2.700.000. Только в Америке было больше.
в Украине было столько евреев, сколько во всей остальной европейской части континента. Adesso l'Ucraina è diventata la seconda per la popolazione ebraica e la quantità di ebrei in Ucraina era come in tutti gli altri paesi dell'Europa. Потом нацистская Германия напала на Советский Союз, и началась война на территории моей страны, на территории Украины. Dopo l'attacco della Germania nazista è iniziata la guerra anche nel mio paese, nel territorio dell'Ucraina. Мой отец и мой дядя ушли на фронт и погибли в боях за свободу страны. Mio padre e mio zio sono arruolati e purtroppo sono morti combattendo. Во всех семьях мужчины участвовали в войне или на оккупированной территории ковали победу, а остались на нашей территории в основном женщины, дети и старики. Uomini di tutte le famiglie erano arruolati e nel nostro territorio sono rimasti solo o le persone anziane o le donne o bambini. И вот на этой оккупированной немецкой Германией, нацистской Германией и румынской страной во время Холокоста были убиты 1,5 миллиона людей еврейской национальности, только потому, что они родились евреями. E così nel nostro territorio, occupato dalla Germania nazista e dai rumeni, sono stati uccisi 1.500.000 ebrei, solo perché sono nati ebrei. Это была страшная трагедия для страны, и каждый четвертый убитый нацистами, уничтоженный фашистской Германией, это был украинский еврей из 6 миллионов. Ogni quarta persona uccisa è stata un ebreo di 6 milioni. Это была всемирно-историческая катастрофа, и так получилось, что спустя 80 лет человечество, несмотря на призывы Организации Объединенных Наций и многих других влиятельных политических организаций, сегодня, к сожалению, 34% европейцев вообще понятия не имеют о Холокосте. E così, indipendentemente da questa terribile catastrofe, anche adesso, 80 anni dopo questa esperienza, noi siamo nella situazione simile, indipendentemente da quello che dice ONU, da quello che dicono le organizzazioni internazionali. Stiamo di nuovo adesso osservando la guerra e il fatto molto preoccupante è che il 34% degli europei non sa neanche di quello che è accaduto, non sa dell'Olocausto. Даже в Германии, где так много уделяется проблемам истории национал-социализма, 40% молодого поколения понятия не имеют, что такое преступление nacistов, что такое Холокост. Anche in Germania, con la percentualità molto alta di socialisti, solo 40% di giovani sanno di quello che è accaduto. И я полностью согласен с вами, дорогой коллега, в том, что надо как можно больше обучать людей, как можно больше рассказывать, как можно больше писать, чтобы память о Холокосте не погибла. E sono molto d'accordo con lei, dottoressa Venturini, che dobbiamo insegnare, dobbiamo raccontare queste storie, dobbiamo scrivere per passare questo alle prossime generazioni.
И для меня очень важно, и я об этом в интервью многих давал, в том числе и Deutsche Welle, чтобы сегодняшняя война не затмила прошлые преступления Второй мировой войны, чтобы эта война не закрыла Холокост. Ed è molto importante, ho parlato di questo in molte più occasioni, anche l'intervista di Deutsche Welle, che questa guerra non nasconde i crimini del passato, non nasconda l'Olocausto. И большое спасибо вам за организацию этой встречи, потому что чем больше мы будем встречаться, чем больше мы будем рассказывать, тем больше людей будут знать, и тогда, наверное, будут учтены уроки, чтобы больше это никогда не повторилось. E vi ringrazio molto per questa possibilità di vederci, di parlarci, perché più volte ci vediamo, più ci raccontiamo queste cose, probabilmente più informeremo la gente e impareremo dalla storia in modo che questo non accade più. Во время войны была поставлена цель уничтожить всех евреев, не изменить их, не ассимилировать, не отослать куда-то, а просто уничтожить из истории, уничтожить из мировой цивилизации, чтобы об этом никто никогда больше не вспоминал. Durante la guerra l'obiettivo principale era distruggere tutti gli ebrei, non assimilare, non mandarli negli altri paesi, ma proprio distruggere una civiltà, una cultura. Евреев тотально уничтожали. Уничтожали в газовых, уничтожали в крематориях, уничтожали их в лагерях смерти. Это было тотальное уничтожение всех евреев от ребеночка до глубокого старика. È stata una distruzione totale di tutti gli ebrei, cominciando dai piccolissimi bambini e passando per gli anziani, con vari modi di uccidere, camere a gas, campi di concentramento, anche con le palottole. Было второе направление убийства. Не газом, как это первое. А второе это было массовые расстрелы людей прямо там, где они живут. Не отвозили в Аушвиц, ни Биркенау, ни Равенсбрюк, ни Маутхаузен, а прямо на месте там же собирали вместе евреев и расстреливали, глядя им в лицо, в глаза. Infatti uno dei modi di uccidere ebrei è stato non portarli ad Auschwitz, non portarli negli altri campi di concentramento, ma ucciderli fucillando e guardandoli in faccia. И было еще одно страшное направление убийства. Это создание таких нечеловеческих условий, когда люди погибали не от пуль, не от газа, а от условий своего существования, от болезней, от голода, от холода, от стресса, от унижений, от всего того, что человек перестает быть человеком. E c'era anche un altro modo di uccidere, che è stata la creazione di condizioni dove era proprio impossibile sopravvivere, con molte malattie, fame, freddo, continuo stress e umiliazione quando un umano smette di essere umano. И это было на территории моей Украины, моей страны. E questo è accaduto sul territorio del mio paese, Ucraina. Мой Шаргород, маленькое еврейское местечко в Винницкой области.
был оккупирован ровно месяц после начала войны. Il posto dove è nato, la piccola cittadina di Shargorod, è stato occupato un mese dopo l'inizio della guerra. Пришли немецкие войска, стали издеваться над людьми, стали врываться в квартиры, стали забирать наших девушек, насиловать их. Нашего раввина впрягли в телегу, на которой была бочка с водой, и заставили его возить эту bocca с водой. Quando sono venuti i militari tedeschi hanno iniziato ad entrare nelle case, sfondare le porte delle case, prendere le donne, torturare. Il nostro rabbino è stato usato come il cavallo per portare i pesi con l'acqua. Отрезали бороду, и стояли немецкие солдаты, и смеялись, радовались этому. Tagliavano le barbe e i soldati tedeschi stavano praticamente a ridere guardando. Но массовых расстрелов у нас вначале не было. Ma all'inizio non ci sono stati fucilazioni di massa da noi. Никаких газов, никаких крематориев у нас не было. Non c'erano né camere a gas. Но было унижение всей еврейской общины нашего маленького городка и создание таких условий, когда люди стали умирать от голода и холода и тяжелого труда. Ma comunque sono stati creati le condizioni in quale abbiamo vissuto la fame, le malattie, il freddo e continua umiliazione. Дней 10 они находились у нас, потом ушли дальше завоевывать территорию Советского Союза. И прошли через нас венгерские части, и прошла через нас итальянская группа войск. Но очень быстро пошли дальше на восток. Sono stati da noi per 10 giorni, ma poi si sono spostati più verso l'est a conquistare altri territori. Ci sono passati da noi sia i tedeschi che ungherese e divisioni italiani. И везде, где они были, по всей Украине, с первой же минуты буквально вторжения были страшные массовые расстрелы. Ovunque erano, in tutti i territori dell'Ucraina, ci sono stati fucilazioni di massa. Нам повезло, у нас пока не было этого. Noi eravamo fortunati perché non abbiamo vissuto all'inizio queste esperienze di fucilazioni. На Западной Украине немецким завоевателям помогали украинские националисты-бендеровцы. All'ovest dell'Ucraina, invece, i tedeschi erano aiutati da nazionalisti ucraini. Они Bandera. организовывали погромы. И это была постыдная страница в нашей истории. È un fatto che è molto difficile per noi riconoscere. А у нас нашу территорию передал Гитлер Антонеско, передал Румынии за то, что Румыния вместе с Германией участвовали в войне против Советского Союза. E Hitler invece ha regalato il nostro territorio ad un tedesco per ringraziarlo per la partecipazione nella guerra. И у нас установилась не немецкая, а румынская власть, которая действовала под руководством немецких властей. Così noi eravamo sotto la comandatura di rumeni che era coordinata dal potere tedesco.
румынские власти, Антонеско, и румынские захватчики, участвовавшие в войне против Советского Союза, решили повторить то, что делал Гитлер на своей земле. Решили убрать своих евреев, освободить Румынию от евреев и отправить их к нам на восток. E così i romeni hanno deciso di liberarsi, come ha fatto Hitler con gli ebrei della Germania, liberarsi dagli ebrei e li hanno mandati all'est dell'Ucraina, in Ucraina. И когда они захватили Одессу, а Одесса входила в часть той территории, которую получила Румыния, они буквально за 3 дня расстреляли почти всю одесскую еврейскую организацию, еврейскую общину. 25 тысяч сожгли, расстреляли. Così in Odessa, che è diventata la parte di Romania, in 3 giorni hanno distrutto tutta la comunità, 25.000 persone sono stati o bruciati o fucilati. Это было повторение того, что делал Гитлер на другой территории. Era ripetizione di quello che faceva Hitler negli altri territori. А к нам, то место, где мы жили, а это была Транснистрия между 2 реками, Южный Буг и Днестр, которые получила Румыния и называлась Транснистрия. И Одесская область, часть Винницкой области, часть Николаевской области. Там испокон веков жили евреи. И румынские власти на эту территорию от своей территории выслали своих евреев из Буковины и Бессарабии. Nel territorio dove stavamo noi era Transnistria, che era praticamente il territorio diviso da 2 fiumi di Bug e Dniester, e che copriva le regioni di Vinica, Nikolaev, Одесская, Винницкая и Николаевская области. 3 regioni di Odessa, Vinica e Nikolaev. E tutti gli ebrei sono stati mandati proprio in questa parte dalla Romania. И к нам из Буковины и Бессарабии пришли 7 тысяч евреев, бывших румынских евреев, бессарабские, буковинские евреи. По дороге они шли, их гнали полицейские, их гнали румынские солдаты. Кто отставал, тех расстреливали. А отставали старики, дети, инвалиды. И вся дорога была усыпана трупами. Così venivano da noi gli ebrei dalla Bucovina e Bessarabia, che erano principali parti dell'Ucraina, e sono venuti in 7.000 persone. Sono stati accompagnati dai poliziotti, e quando qualcuno si sentiva male, era debole, come ad esempio anziani o persone disabili, erano immediatamente fucilati. Così tutta la strada era coperta dai corpi. По дороге на них нападали, забирали у них вещи, но так или иначе они пришли к нам в Шаргород. 7 тысяч стариков, женщин, детей и мужчин. Мужчин призывного возраста. Это были румынские евреи, это были буковинские и бессарабские. Они не были в армии.
Durante questo percorso sono stati umiliati, sono stati attaccati, derubati, ma comunque 7.000 persone sono arrivati da noi. C'erano bambini, le donne, ma anche uomini che uomini rumeni che erano gli ebrei rumeni. Они прибыли из западных городов, они прибыли из цивилизованных мест, они прибыли, закончив многие из них Бухарестский, Будапештский, Пражский университеты, Сорбонны. Это были учителя, юристы, инженеры, врачи. Это была интеллигентная pubblica. Molti di loro provenivano da delle città grandi, la maggior parte erano educati nelle università di Budapest, Sorbonne, Bucarest. Tra di loro erano ingegneri, medici, insomma erano professionisti, molti di loro. Они прибыли в наше еврейское местечко, маленькие дома, без воды, без канализации, без тепла, без газа, без электричества. Жили так, как жили в 18-19 веках и прочее. Sono venuti da noi nella nostra cittadina piccola, non c'era né elettricità, né acqua, né gas e così vivevano da noi come nei secoli precedenti. И они стали расселяться в наших домах. В каждой комнате у нас, например, у нас было 4 комнаты и кухня. Мы, вся наша семья, в одной комнате, а это дедушка, бабушка, моя мама, брат моей мамы, я и мой братик, который родился 2 июня 1941 года, за 20 дней до начала войны. Loro alloggiavano nelle nostre case, nelle nostre stanze. Ad esempio, nella casa nostra, tutta la mia famiglia stava in una stanza, miei nonni, mio zio, la mia mamma, io e il mio fratello piccolo che è nato il 2 giugno del 41. Во всех остальных комнатах и в коридоре поместились буковинские и румынские евреи. В одной комнате 2-3 фамилии, 10, 12, 15 человек, все вместе, без мебели, без одеял, без теплых вещей и так далее. Nelle altre stanze invece alloggiavano questi ebrei che sono venuti dalla Romania e in alcuni casi erano anche 10-12 persone della stessa famiglia in una stanza. Le stanze erano molto semplici, non avevano niente, né arredamento né coperte. И так во всех еврейских домах жили в таких стесненных условиях люди. И они были счастливы. У них была крыша над головой. E così queste famiglie vivevano con le comunità nostre e tutte erano felici perché tutte avevano un tetto sopra la testa. Но их было очень много, и они не поместились в наши дома. И тогда их поместили в большой старой еврейской синагоге. В той синагоге, в которой мы, евреи, ходили молиться. Ma visto che erano tantissimi, non potevamo metterli nelle nostre case, si sono alloggiati anche in una sinagoga. Синагога старая, холодная, не отапливалась, естественно. И пришло очень и очень много. И на полу, потому что больше не было куда пристроиться. И на полу валялись рядом друг с другом
дети, старики, женщины, все вместе. La sinagoga era molto vecchia, era anche molto fredda perché non c'era il riscaldamento e si mettevano tutti vicini, molti dormivano per terra, bambini, anziani, tutti stavano vicinissimi uno all'altro. И остались еще несколько человек, но нет места, буквально притых жили. И они замерзали прямо на улице и погибали. E visto che mancava proprio spazio, alcune persone hanno preso freddo perché dovevano rimanere fuori e sono morti così. И румынская власть установила строгие порядки. Надо было носить повязки с шестиконечной звездой. Надо было, чтобы на домах были нарисованы шестиконечные звезды, чтобы видно было, что это там евреи живут. Надо было работать, и нельзя было выходить на улицу после 6 часов. I romeni hanno imposto le regole, comandanti della Romania hanno imposto le regole molto severi, bisognava portare i segni con i simboli distintivi, con la stella a 6 punti. Anche le case dovevano essere segnate per indicare che ci abitavano le famiglie di ebrei e non si poteva uscire dopo le 6. Было создано гетто. Гетто выбрала Юденрат, еврейский совет. В этот еврейский совет в основном вошли румынские евреи из Буковины и Бессарабии, и несколько человек наших. E così è stato creato il ghetto e è stato creato anche il consiglio ebraico Юденрат, che si chiamava еврейский совет. Judenrat, sì, consiglio degli ebrei, che erano principalmente composti dagli ebrei venuti dalla Romania. И началась такая ужасная жизнь. Почему? Потому что наступили страшные холода, и туалетов, я говорил, ни в квартирах, ни в синагоге, естественно, не было. Выйти после 6 часов нельзя было. Кто выходил, его избивали, а если кто выходил из гетто, то 6 человек были расстреляны. Venuto molto freddo, lì è iniziato l'esperienza ancora più difficile. Come dicevo prima, non c'erano i bagni, non c'era il riscaldamento, quindi eravamo in condizioni veramente di sopravvivenza. Le persone che cercavano di uscire dopo le 6 sono stati picchiati e quelli invece che cercavano di uscire proprio dal ghetto sono stati fucilati. И вот представьте себе жизнь. Электричества нет, потому что разбомбили электростанцию. В квартирах холодно, потому что дров нет, нечем топить. Нечем топить, значит, нельзя приготовить теплую еду, горячую еду. Immaginate com'era la vita in queste condizioni. Non c'era elettricità perché le stazioni sono stati bombardati. Faceva tanto freddo, ma non c'era neanche la legna. В городе было 4 колодца, откуда вытаскивали воду. Так хулиганы местные забросали туда мертвых кошек и собак. C'erano 4 pozzi da dove si poteva prendere l'acqua, ma non si poteva più utilizzarli perché hanno buttato lì gli animali morti, gatti e cani. И начался голод, потому что то, что у них было, у людей, они поменяли с крестьянами на кусок хлеба, на молоко, на морковку,
на картошку, на питание. Но это все закончилось. Così è arrivata la fame perché si cercava di scambiare le cose che si aveva in casa per avere ad esempio latte, pane, carote e patate. И в конце октября к нам через Шаргород прошла группа 800 человек, женщин и детей. Их мужчин забрали в рабочий лагерь румыны, а они должны были дальше идти через Шаргород в другое место. Но остались здесь, потому что ночь наступала. Какой год? Это все 41-й. 41. Nell'ottobre Это все начало войны, это все еще было до страшных морозов, до декабря месяца. Nell'ottobre del 41 sono passati nella nostra paesina di Shargorod 800 donne e bambini e i loro uomini andavano nei campi di lavoratori. И эти женщины и дети стали просить у румынских руководителей и у еврейского Юденрата: мы хотим остаться у вас, у нас уже нет сил дальше идти. E queste donne e bambini di questo gruppo hanno iniziato a chiedere alla nostra comunità, consiglio ebraico, di rimanere qui perché non avevano più forza di andare avanti. Это действительно не было места. И они все просят. И румынские, и украинские власти, и наш еврейский Юденрат говорит: нет, нет места. Но в это время проходила группа сельских женщин, которые несли с собой продукты поменять или продать на базар. И они увидели это, стали на коленях перед властями и стали говорить: евреи, вы же дружный народ, вы же всегда помогаете друг другу. Помогите и сейчас. E queste persone continuavano a chiedere agli rumeni, alle ucraine, al consiglio ebraico, Judenrat, di rimanere, però il problema era che non c'era proprio lo spazio e in questo momento passavano le donne proprio del paese che portavano i prodotti per scambiare. E così queste persone si sono inginocchiati e hanno chiesto anche a queste donne: ma noi siamo molto vicini, per favore aiutateci. И они остались. И привезли они с собой, наверное, тиф, брюшной тиф. И началась в этом нашем скученном месте, много-много людей в одном месте, буквально пожар эпидемии, эпидемия тифа. Però il problema era che appunto sono rimasti da noi, li abbiamo ospitati, ma visto che c'era poco spazio, eravamo tutti veramente appiccicati, hanno portato epidemie di tifo. И умирали десятками, сотнями людей. И это была страшная картина, особенно в синагоге, когда валялись вместе, когда они из-за того, что их не пускали после 6 выйти на улицу. И там был такой страшная вонь, трупная вонь. Была такая страшная картина, что люди умирали от этого тифа. E così sono morti centinaia e centinaia di persone, ma
la storia più tragica era per le persone che sono state in sinagoga, proprio perché erano attaccati uno all'altro e si ammalava veramente molto facilmente. Когда мы с дедушкой пошли в синагогу проведать людей, то это был ад. На полу, на земле валялись все люди, мертвые и живые. И страшный воздух, страшный смрад, страшная вонь, которая была там, потому что люди все и писали там, и все остальное там, все вместе. Quando noi siamo andati con il nonno a trovarli in sinagoga, abbiamo visto che era come un inferno, c'erano i corpi per terra, sia di quelli vivi che di quelli morti, e un odore tremendo perché chiaramente non c'erano i bagni. В наших квартирах лежит мертвая мама, а над ней маленькая девочка тормошит: мама, мама, хочу кушать, а мама мертвая. Такие картины были по всем нашим домам и в синагоге Шаргорода. И это не пули, и это не газ. И люди умирали быстро. C'erano moltissime donne, ad esempio, che sono morte e si vedevano proprio i bambini che cercavano di svegliare le madri, però erano morti, e questa era un'immagine molto comune che è successo in molte famiglie, molte case. Шла повозка, телега шла, и людей, которые умерли, брали на эту повозку, чтобы отвезти на еврейское кладбище. Но перед этим этих людей раздевали. Почему? Потому что эту одежду они могли потом поменять у украинцев на что-нибудь покушать. Si raccoglievano i corpi, ma prima di raccoglierli e portarli al cimitero ebraico bisognava togliere i vestiti, perché poi questi vestiti si portava al mercato cercando di scambiare per qualcos'altro. Евреев не хоронили по еврейским традициям. Non c'erano funerali tradizionali. И это Евреи. была трагедия. Эти трупы отвезли на кладбище, но это был декабрь месяц, это была морозная зима, нельзя было выкопать большую яму, и эти трупы положили прямо на землю. И это была громаднейшая куча тел, голых тел, которые были на еврейском кладбище. Ma visto che era dicembre e faceva molto freddo, non si potevano scavare le fosse, proprio le persone li lasciavano sopra, messi uno sopra l'altro. И только в марте месяце, когда немножечко стало тепло, можно было лопатами выкопать яму, и всех вместе, к сожалению, тоже без еврейских традиций, положили в эту яму. E così solo a marzo si sono riusciti a scavare e nascondere tutti i corpi, ma ovviamente era una fossa comune, non si poteva fare nelle tradizioni ebraiche. Во время этой страшной эпидемии появилась вторая эпидемия. Люди не хотели больше жить, они не видели возможности жить в таких условиях. Они же не думали, что будет когда-то лучше. И очень многие из-за того, что их папа умер, или мама умерла, или ребенок умер и прочее, они тоже заканчивали жизнь самоубийством. И это была страшная картина. Molte persone, visto che non vedevano più il futuro, non potevano più immaginarsi il futuro migliore, e visto che hanno perso figli, madri, padri,
proprio si suicidavano in queste condizioni. Да. И пока это все шло у нас, в других местах, где не было эпидемии, евреев просто расстреливали. И в эти дни за полгода в Украине были убиты 509 тысяч евреев. 509 тысяч, 500 000. E negli altri territori, in questo periodo di 6 mesi, da noi c'era l'epidemia, ma negli altri territori in questi 6 mesi sono stati uccisi 509.000 ebrei. И это продолжалось дальше. В 1942 году убили и уничтожили, сожгли, и от болезней погибло 774 тысячи. Это больше, чем 2/3. И к концу, к марту 1944 года, когда нас освободили, 1,5 миллиона людей, только потому что они родились евреями, были уничтожены на нашей украинской земле. Nel 1942 sono stati uccisi, ma anche morti di epidemia, 774.000 ebrei, che sono più di 2/3 di quantità totale. Invece nel 1944, marzo di 1944, quando siamo stati liberati, siamo arrivati a 1.500.000 ebrei uccisi. И это без пуль, без массовых расстрелов. Это не было в лагерях смерти. Это было в нашей жизни. E questo non è un risultato contando quelli che sono stati fucilati o campi di concentramento, sono morti così, vivendo. Так мы жили до марта 1944 года, когда нас освободили советские войска. E così abbiamo vissuto fino al 1944, quando sono arrivati i soldati sovietici. Мы встречали этих солдат, обнимали, спрашивали, кто видел, может быть, моего папу или дядю. Радовались, что мы остались живы, потому что в других местах были все расстреляны. Eravamo molto felici di vederli, ma eravamo anche molto felici di essere sopravvissuti, perché sapevamo che negli altri posti le persone sono state semplicemente uccisi, e cercavamo di chiedere a questi soldati se avevano visto i nostri fratelli, i nostri padri o zii. Но вместе с радостью был стыд, была боль, была печаль, что ты остался жив, а рядом с тобой такие же самые мальчики, девочки, взрослые умерли, были убиты, были расстреляны, не стало их. Ma questa felicità era accompagnata dal dolore, dalla tristezza e dalla vergogna che noi eravamo sopravvissuti, ma i nostri amici, i nostri vicini, anche bambini, sono stati uccisi o fucilati. Стыд и боль я ношу уже свыше 80 лет. Io porto con me questa vergogna e questo dolore per più di 80 anni. И единственное, что я могу делать, что я делаю и что могу делать, это после освобождения, после школы, после университета, после того, как стал научным сотрудником Академии наук, я стал собирать воспоминания тех людей, которые выжили. E l'unica cosa che potevo fare dopo la scuola, dopo i miei studi, la scuola, l'università, dopo che sono diventato un professore, era raccogliere le memorie delle persone che sono sopravvissute. Потому что если мы не сохраним память, то это точно повторится, раз такое было.
perché se non preserviamo queste memorie accadrà di nuovo. Но в советское время проблема Холокоста – это было табу. Она была запрещена, никто ею не занимался. В советское время наступила пора сталинского антисемитизма. И поэтому Холокостом никого в Советском Союзе никого не интересовало. Durante il periodo dell'Unione Sovietica il tema del Olocausto era un tabù, non si poteva parlare, non si poteva fare gli studi, era proprio una cosa proibita con le politiche di antisemitismo. В ваших западных странах тоже мало было интереса, потому что руководители этих стран не помогали евреям. И многие сейчас извиняются за то, что участвовали в геноциде или же за то, что не помогали евреям. Comunque c'era anche molto poco interesse nei paesi dell'Europa dell'Ovest, quando si cercava di non parlare di questo tema, nascondere, e invece adesso quando parliamo con i leader di questi paesi si scusano per non aver dedicato il tempo e la giusta attenzione. Поэтому во время советского господства мы не собирали воспоминания, мы не организовывались. И только в конце 80-х годов, когда наступила пора Горбачева, перестройка, гласность, демократия, евреи, которые выжили в Холокосте, создали такую организацию вместе. E così solo negli anni '80, quando è venuto al potere il Gorbaciov, siamo riusciti a organizzarci con gli ebrei sopravvissuti e abbiamo fondato un'associazione. И я виню себя в том, что, будучи историком, человек, выживший в Холокосте, до этого времени занимался наукой борьбы против войны, против фашизма, но не занимался Холокостом. E mi do la colpa perché ho studiato la storia, ma non ho dedicato il tempo per studiare proprio l'Olocausto e quello che è accaduto. Но когда появилась возможность, я при помощи коллег из Израиля, из музея Бет-Лахем и Хагетоот, я при помощи коллег из Америки, ученых Германии и других стран впервые в советское время мы начали собирать воспоминания тех людей, которые выжили. Però è la prima volta che ho avuto la possibilità, incontrando i professori e anche rappresentanti del museo di Betlemme, Бет-Лахем и Хагетоот. Haggitot, li ho convolti per condurre assieme le ricerche e raccogliere le memorie. Это первый музей, который создали польские евреи, которые были спасены в Лодзи, в Варшаве и в других местах. После освобождения они смогли оказаться в Палестине, потом строили Израиль, и когда в ходе строительства они стали заниматься проблемами Холокоста и построили такой музей. А потом был музей большой Яд Вашем, который тоже нам помогал. Ecco, insomma, era il primo il museo fondato dagli ebrei che sono venuti dalla Polonia. Когда мы приходили брать интервью, то многие говорили: не, я не хочу рассказывать. Я раньше не рассказывал и сейчас не хочу рассказывать.
E c'erano le persone che dicevano che comunque io non volevo mai raccontare quello che è successo o non voglio raccontare neanche adesso. А те, которые соглашались, они вспоминали прошлое, тяжелое прошлое, и многим было плохо. Я приглашал скорую помощь. Invece quelli che volevano raccontare durante questo racconto si sentivano male, erano appesantiti molto dalle storie che dovevano raccontare. Ho chiamato più volte le ambulanze. И когда мне присылали уже воспоминания, так на многих страницах были следы слез, а некоторые заканчивали словами: «Уважаемый Борис Михайлович, не могу больше, разболелось сердце». Quando ricevevo queste memorie, come le lettere, vedevo proprio i segni delle lacrime e ogni tanto alla fine c'era scritto mi scusi, era quello che sono riuscito a scrivere perché mi fa male il cuore. И с большим опозданием, потому что это моя вина. Надо было намного раньше это сделать. И тогда бы мы собрали бы еще больше и людей более старших, которые могли бы рассказать более подробно о том, как им удалось побороть смерть, как им удалось выжить. E mi sento molto in colpa di non aver iniziato questo processo prima, di raccogliere queste memorie, le persone che erano ancora più giovani e potevano raccontare di quello che è accaduto. И впервые наши воспоминания, которые мы записывали на диктофонах, ушли в Израиль, а потом в Америку. И это были первые честные рассказы свидетелей тех событий, в которых они участвовали, о тех страшных преступлениях. E per la prima volta siamo riusciti a ottenere proprio le registrazioni, i racconti che poi sono stati inviati negli Stati Uniti e altri paesi per raccontare quello che è accaduto e documentato. Потому что в Советском Союзе все было закрыто. Perché nei tempi dell'Unione Sovietica tutto era chiuso. И на следующий год к нам приехали из Америки, из Йельского университета и Вашингтонского музея Холокоста большой, замечательный исследовательский центр изучения преступлений нацистов. Приехала группа телевизионная, и я с ними ездил, и мы уже брали телевизионные воспоминания. E poi venivano da noi studiosi del centro dell'Università di Yale e studiavamo assieme le memorie che abbiamo raccolto. Они вызвали большой интерес. Потом мне удалось собрать и опубликовать книжку, первую книжку, которая называлась «Живыми остались только мы». Я книгу не принес, потому что не было возможности. Вот это такая книжка, которая вышла в 1999 году, а потом в 2000 году. Questo era il primo libro che è uscito con queste memorie, è uscito nel 1999. Она вызвала большой интерес у зарубежных читателей. И немецкие мои коллеги, друзья, попросили издать их для немецких жителей Германии. C'era molto interesse in Europa per questo tema e quindi abbiamo pubblicato questo libro in tedesco. Когда Папа Римский, то есть Папа Римский ознакомился с событиями Холокоста в Украине, он написал: «Я в шоке,
я раньше никогда не знал. Хотя Бенедикт XVI в 16-летнем возрасте был в немецкой югент-группе. E quando ha letto questo libro, il Benedict XVI ha detto che è rimasto scioccato dalle storie che c'erano in questo libro, che è anche sorprendente perché lui doveva sapere di quello che è accaduto. Я послал ему эту книгу через киевского нунция и получил благодарственное письмо. Quando l'ho mandato questo libro ho ricevuto anche la lettera di ringraziamento e l'ho fatto tramite il nunzi in Kiev. Ecco, Потом английские и американские коллеги попросили, чтобы я им дал возможность перевести на английский язык. Poi i colleghi degli Stati Uniti e Inghilterra hanno chiesto la possibilità di tradurlo in lingua inglese. И впервые англичане и американцы могли прочесть о тех событиях, о которых раньше ни в каких книгах не писали, ни в каких энциклопедиях не было. Это были воспоминания простых людей. E così per la prima volta gli inglesi e gli americani sono riusciti a leggere di quello che è successo e era proprio il primo libro su questo tema. Я продолжал эту работу, потому что, слава Богу, еще остались в живых. И опубликовала 3 такие большие книжки, которые называются «Жизнь и смерть в эпоху Холокоста». Ho pubblicato altri volumi raccogliendo altre memorie e questi libri si chiamavano La vita e la morte nell'epoca di Olocausto. Потом еще двухтомник «Мы хотели жить». Altri 2 volumi che si chiamavano Noi volevamo vivere, Потом этот двухтомник перевели на украинский язык. che è stato dopo tradotto in lingua ucraina. К нам в Украину приезжает очень много зарубежных гостей. Приходят к нам в наш офис, в нашу организацию. Я председатель этой организации. Ci vengono a trovare molti stranieri nella nostra organizzazione. Просят эти книги. Я им показываю, я заканчиваю. Я показываю эти книги, но они говорят: коллега, мы по-русски и украински не читаем. E quando gli mostro questi libri, che sono in russo o in ucraino, mi dicono: ma noi non riusciamo a leggere questi libri, non sappiamo la lingua. И тогда с моими немецкими коллегами, которые издали первую книжку, мы издали вот такой большой том. Это перевод 3 моих книг, о которых я говорил, «Жизнь и смерть в эпоху Холокоста». E così con i miei colleghi tedeschi abbiamo fatto la traduzione di 3 libri che abbiamo mostrato prima, La vita e la morte nell'epoca di Olocausto. Sono 3 volumi, ma in un libro e nella versione tedesca. Она вышла в Германии, и с первой книгой, и с этой книгой мы разъезжаем по стране, и мы уже были в 20, больше, чем в 20 городах Германии, проводили презентацию этих книг. Siamo stati in più di 20 città tedesche per presentare questo libro. Но в мире язык английский. И на английском языке я издал вот эту книжку, которая называется «Жизнь в тени смерти». Poco tempo fa abbiamo pubblicato questo libro che è in lingua inglese, come si chiama? «Жизнь в тени смерти». All'ombra della morte. И работа продолжается. E stiamo continuando questo lavoro. bene, ringraziamo. Профессор Эда была с делегацией итальянских христиан за Израиль. Мы познакомились, она коллега, она замечательный специалист по Холокосту, она хороший
руководитель христианской организации, и она решила эти книжки, которые изданы на русском, украинском, немецком, английском языках, должны быть izdani также на итальянском. È venuto a trovarci professoressa Fogarola, che con sua organizzazione Cristiani per Israele fa moltissime cose per raccontare la nostra storia e quello che è accaduto, e così lei ha proposto di tradurre questo libro in italiano. Due volumi. Она проводит громаднейшую работу, встречалась в Министерстве иностранных дел, в украинском посольстве и так далее, и так далее. Она очень и очень известный специалист и очень хороший организатор. È bravissima in quello che fa, ha organizzato più incontri anche al Ministero degli Esteri e conosce molto bene l'argomento. И я буду очень рад, если итальянская граждане, итальянская общественность, если евреи Италии ознакомятся с событиями Холокоста евреев в Украине. E sarò molto contento e grato se i cittadini italiani, anche gli ebrei italiani, possono conoscere questa storia e leggere questo libro. И тогда мир узнает о том, как это было не только в Польше, не только в Аушвице, а что вся Европа должна была по замыслу окончательно решения еврейского вопроса должна была быть без евреев. Слава Богу, мы живы и действуем и сохраняем память. E così il mondo saprà non solo di quello che è accaduto in Europa e in Auschwitz, ma anche in Ucraina, e siamo molto felici di essere sopravvissuti. И последнее, что я хочу сказать. Все эти книги созданы, изданы с большой помощью зарубежных коллег, зарубежных друзей, христианских и еврейских организаций, Джойнта, Клаймс Конференс и других. E l'ultima cosa che volevo dire è che tutti questi libri sono stati pubblicati grazie ai colleghi, agli amici e alle comunità. Спасибо. Если есть вопросы, я с Grazie, удовольствием facciamo un отвечу. applauso anche. Sì. Ecco, ringraziamo quindi Boris Zabarko per la sua testimonianza, e io avrei piacere anche di sentire il rabbino capo in merito ad un passaggio, il dolore e la vergogna dei sopravvissuti. Alberto Sermonetta, grazie. Grazie intanto al professor Zabarko per quello che ci ha raccontato, e dovremmo soltanto ascoltare in silenzio senza neanche pensare di poter dire una parola. Di solito nella nostra tradizione, la tradizione ebraica, la Torah si raccomanda di chiedere. Chiedi a tuo padre, te lo racconterà, il tuo vecchio potrà dirtelo. È scritto nel libro del Deuteronomio, il dovere di chiedere. Noi abbiamo il dovere di star zitti e ad ascoltare, e ascoltare quello che costoro, questi pochissimi ormai reduci da quei luoghi, da quei mattatoi per l'umanità, come li chiamo io, sono miracolosamente tornati. Sono esseri sacri. Dobbiamo considerarli sacri, non tenendoli come è un concetto di sacro nelle altre tradizioni, ma sfruttandoli nel miglior modo possibile, come nella tradizione ebraica vuole che si usi il sacro per poter parlare, per poter conoscere, per poter far conoscere quello che è stata la Shoah. Tutti dobbiamo conoscere, tutti dobbiamo ascoltarla, tutti dobbiamo considerarci come se noi stessi avessimo vissuto quel periodo.
quello che mi è stato chiesto è una riflessione pesante, una riflessione dura, una riflessione difficile. La vergogna di essere sopravvissuti. È quello che ha detto, è quello che si sta evincendo in questi ultimi anni dalle bocche, dai racconti dei reduci, dei Nizzolei Shoah, come vengono chiamati nella tradizione ebraica, coloro che sono scampati alla distruzione. Shoah significa distruzione, non significa olocausto. L'olocausto è un sacrificio richiesto da Dio nel testo della Bibbia e Dio non voleva la Shoah. La Shoah è stata voluta, è stata organizzata, è stata messa per iscritto dagli esseri umani e noi abbiamo il terrore, ma purtroppo non abbiamo la certezza che non si possa ripetere. Abbiamo il terrore invece che si possa ripetere. Abbiamo il terrore che ciò che è stato possa tornare ad essere. Non solo per la banalizzazione, per il negazionismo, ma anche per il disinteresse, per l'indifferenza, ma soprattutto per non avere il coraggio di dire tutto. La Shoah non è avvenuta in Germania, in Polonia, in Ucraina, in Ungheria. La Shoah è avvenuta anche qui da noi. Il Veneto ha un numero elevatissimo di campi, non di concentramento, signori, di sterminio. La Risiera Zianzabbe è a 100 chilometri da qua. Mettevano nelle camere a gas e poi nei forni crematori. Noi abbiamo avuto non i nazisti, ma i fascisti che hanno denunciato, hanno venduto esseri umani per poche lire. Questa è la mia paura. Questo è il terrore che certe cose possano tornare. Non appartiene a una generazione scomparsa la Shoah. La Shoah è un qualcosa che si può tornare a vivere grazie all'indifferenza. Come ci ha detto il professor Zabarco, il 40% conosce, il 60% non conosce. Purtroppo negli Stati Uniti anche ebrei non conoscono la Shoah. Non sanno che cosa sia stata la Shoah. Abbiamo il dovere di farlo conoscere, senza vergogna, senza vergognarci. I nazisti in Germania, in Polonia, i fascisti in Italia. Questa è la nostra storia. La storia può essere ripetuta, come diceva Primo Levi, chi non la racconta è costretto a ripeterla. E quindi la vergogna e il timore di non essere creduti di coloro che sono tornati, di non essere creduti di aver vissuto simili cose. Io mi fermo qui perché vedo che è tardi, vedo che avrei preferito ascoltare ancora, perché sono storie che chi le ha vissute le ha sentite raccontare, ma non si stanca mai di ascoltarle nuovamente, ripetita iuvant, dicevano i latini, e quindi abbiamo il dovere di ascoltarle fino allo stremo delle nostre forze, perché più si ascoltano e più c'è la speranza che si possa migliorare nel corso della nostra vita, nel nostro comportamento. E grazie. Grazie mille, grazie per la profonda riflessione. Stefano, se vuoi, Stefano Ferrarese, presidente del Nuovo UDAI, se vuoi fare un passaggio, volentieri. Grazie Elisa Venturini, grazie professor Zabarco, grazie Rav per le parole meravigliose che hai sempre. Io lavoro nell'istruzione per l'università e nel diritto allo studio e è necessario ricordare. Mi vengono i brividi pensando che il professor Zabarco aveva 8 anni quando ha visto entrato in questa sinagoga, se ho capito bene. E quindi oggi c'è un dovere di portare questa testimonianza
nelle scuole, nelle università, nei posti di lavoro, nella politica. È un dovere ricordare, è un dovere, perché ricordare, fare memoria è vivere. Quindi grazie professore, sono veramente onorato di essere qui con voi. Grazie. Grazie mille. Professoressa Fogarollo. E allora chiudo pensando ad un popolo che non solo è stato vittima in termini di uccisione fisica delle persone, ma, come abbiamo sentito anche dalla storia raccontata dal professor Zabarco, cacciati, derubati, umiliati, sottoposti a torture. Quindi è un popolo che ha subito, da un punto di vista fisico e da un punto di vista dello spirito. È un popolo che ha subito profondamente quello che la malvagità della natura umana può produrre. E allora, a fronte di questo, proprio perché sia di monito a tutti, è giusto con le parole dire esattamente che cosa è successo e come stanno le cose, perché la realtà esiste se noi la nominiamo e abbiamo il dovere, anche come istituzioni, di farlo. E allora grazie a tutti, grazie al professor Zabarco per essere qui con noi e aver voluto condividere la sua esperienza, grazie alla professoressa Fogarollo che ci ha messo a disposizione la sua conoscenza e la sua competenza oggi. Ringrazio il Rabbino Capo per essere qui con noi, Alberto Sermoneta, e ringrazio Stefano Ferrarese, Presidente Nuova UDAI. Grazie a tutti per essere qui con noi. Consegniamo anche, sì.